Matu koni kukuraki mas sempajang nisa sempajang sunnah haja kidun rakang, kemudian baca suratul Baqarah. Kita baca suratul Baqarah wadita bagi. Jadi telingi anak tak nabaca misalnya sih di besok napa kita bagi itu supaya bisa selesai satu surah dicemoh. Jadi nasabak ko bunga yunri boleh makban itu disunnahkan membacakan suratul Baqarah di pertama itu pas bunga yunri makban bunga iletik. Jadi itu penting. Kemudian saya ajarkan tadi ya rumakan ja ipake nasabak berdasarkan hadis sekaligus ayat Al-Qur'an. Ya koto tama okobolata mak beres selengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia nagang kaya ibere selengi boleh ibere selengi ti aleta apa iya ko yero boleh minta bere selengi tanya aleta. Jadi akadaki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh napa ta bere selengi aleta assalamu alaina napa ta bere selengi malaikat angkau kilala bolata makanya ibacai assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu berdasarkan Quran surah An-Nur. Maka dari Allah Ta'ala fa iza dahal tunggu yutakum fasallimu alayya kau tama ko kilalan na bolamu beresalangi alim. Jadi aku makadaki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya tu beresalangi itu nasaba iya ko pa itu gaga benda mati. Masih kiri mana nih? Bahkan onronge maka puja onronge mas sempajang itu tidak pernah berhenti berzikir. Idi tomi itu maka mati nasabade na kedo. Tapi maka dari Nabi tidak ada benda di muka bumi yang diciptakan oleh Allah kecuali semuanya berzikir kepada Allah. Degaga tu sewa-sewa namu batu masih kiri tu. Angka sikiri na memang tu. Olo-kolo yang kasih kiri na. Aja tak ada di tahu idi baka tahu tak lupa komani masih kiri. Urapi masampanya dibaca subhanallah kata 23 ya miro nasi kiri. Iya, jadi padahal semua benda itu berzikir. Bahkan maka di Nabi ya kung kaaga pura monrui masampajang ya komate ko terima rani-rani itu mengilau-dolo ripong Allah Ta'ala. Dan itu kala menjadi saksi. Yana tu ampai ko to masampajang to kalete-lete. Ora ki masampajang perlu lete ki masampajang sunat. Nah siki masampajang sunat lete siki. Maka remaja na to kalelelele supaya mega sabi. Mega milau-dolo ngi. Makiro katana. Makanya ko tama ki beresalangi jolo. Semua yang ada di dalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ia toro ibaca nasaba ia tu jinge materu ko sibawa ki ia kotama ki kilala bolata macio to nasaba ia tu ko pole joka pada rona ia saya dari naik mobil jauh pasti kaji macio tidak mungkin tidak demi dirita tapi pasti yang ka macio riki aya naro ko to mak beresalang ia naro tutu ipintun na jinge supaya dia na tama. Apa ya rojinge kak dekan ronna o komitasi e monro ya se na wae tapi dekan ronna ya kong kaju madari ko nitu monro ya natu na madari ka taw nalasay cuma idi ko nalasay ki si anggota ki apa to ditolono ko bawangnya gaga deka makino ini na pani pede nalasay nasa anggota ko to na hiye apa to dina pandre na makanya kong kalasay ki aja talokoro iya. Jadi makom itu ya kong kagaga aju maraja mitap bana tulisan buru-buru ko to madape angka ko to maca itu ko itang bangi maka dapat kecaran suri made tabo dabani maka ade ko meka tabang itu ko baji aja mo langsung tatabang iya kong kata ko boleh na isuro made na pe itatay boleh de na macai yo po ko tatatay bawang inang kayase data macai na makon itu na meka taw nalasay maka deto pandite de mo itay suro me mangimade bicara jadi dimoki okoro maka deh mereka tuh tabang ko bajai ada memang ko tukang kako tumon lete kalau sapa onro ko romon rileng ngebe jadi ta podang lete na sama kole na maka datang de meto non roko ko ka makiro yena tu ampai to pandrita dia sakong ka aga na salipuri aga na bacangi ko tannya suratul Fatihah ayat kursi apa ya ko surayasi malampela dai ya ko suratul Fatihah madari mo pa maka deh malampe mo pa ayat kursi kana malampe to yena tu nang ka salipuri salawat nah baca apa salawat jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya kumalampe mo piro akarbani bismillahirrahmanirrahim tepat dari mana bismillah namo cicang ni ya ku ya rode mo patapa lah ya imate bawa ni katudodo ko namo bismillah de tonuli iya
Termasuk itu ketomelo matinro ipatung ka kijari bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ka-20 sindi pa 10 10 ko aje cica mo ko siya. Iya na ro supaya de natama kung ka papa disang makalilen na kiri tawe de natama. Ang kagaga taw lamurang nyawa de natama itu karena itu kunci, ditutup pintunya. Bahkan engkau kusit di riwayat aluruntu maka itu pandai dan ini diamalkan para ulama. Nigi baca bismillahirrahmanirrahim akasiratu setiap subuh. Akasiratu to komelo imatinro de gagam mandre watakaleno kilala kiburu. Namo alati de to namelo mandre. Tidak ada binatang yang mau makan jasadnya orang yang merutinkan basmalah akasiratu koele akasiratu koreweng. Namun yang niro amalkan. Tapi jatuh sih tak ada bismillahirrahmanirrahim akasiratu. Jadi bismillah tepat tuh enggak bismillah kimatar ya riyala sikiri bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim akasiratu ibaca. Ya kolat tuh itu tuh ni Fatihah. Jadi itu pakaian atau pandita itu tuh pakai salama bahkan kau makan jai namo lo kalau itu namanya lo diri itu tahu yang ada kalimat basmalah di dalamnya itu kuncinya. Kemudian maka dah kau nak ya kau tamaki iya jero tau pandita diolo si batoma tota kuncinya itu pandisangan na dena si rupa anak mondre mi makokwa bansana aku nanya apa 2 telus tas itu tas si rupa mi baca na sabak si buki atau dia memang tu ni risang. Jadi ya tau pandita diolo nak guru ini pak disangan ilmu jingi masuk ke ilmu hikmah sebagian nak guru itu ni tasawuf nak guru itu ni hadisai nak guru itu ni tafsir nak guru itu ni lontarai na sabab pule egan nai pak disangan na kadang angka pendapatna maka daki tidak sesuai Al-Quran dan hadis padahal dena sesuai Quran si hadisai ini mide panidapi makiro oleh ni contoh magi to motot tariolo na pasangan ya ko makibua ko bola aja na si lampu pintu tamai bolamu pintu tama kelala na pakarangange si bawa pintu kamaramu natengi mo pasitaru-taru makan magai palasate ko tu bola nah begitu magi na kada palasan ini kadang orang tidak temukan maka dia gagah hadesana tanya dia gagah hadesana iko makurap pahang iya rojing ni materu makomi tu lalang itu nasangita itu susate materui nanya tu jingnya ko milalang lalo makoro iya ko lalo materu tama bola di naleko na iya tulas saya de gagal lete ko tanya ji palete iya na tu nakada magampan nakan nalasa te na sabak magampan ola jitama makiro iya na tu nakada pasiselai ya ko pintu tamai usahakan ni pintu bola aja na si lampu atau pintu kamarae itu ilmunya orang dulu karena dia sudah mempelajari sampai ilmu jin. Jadi itu makanya sebenarnya pak disanga makero pak itu penting. Nah sebabnya itu dicukuki korang ni namanya deto na temak. Iya na namanya kama koko cede mapasal tak pemakan ada lelena karena ilmu itu terbagi. Makanya Nabi ta itu nasuruh itu pintu ke maghribi. Sebelum maghrib ya komeni labu mata nase jangan buka pintu rumah. Tutup pintu jendela, anak-anakmu suruh masuk. Yo puidi. Napi pede melo labu mata nase napi mau masuk selfie. Samse kere. Setan. Iya. Okon itu namanya karena pengaruh makaleleang nasabak di situ jin keluar. Makanya itu komelabu mata nase ya sangitan do setan. Dia nawat dito masampajang. Onrona to aji ni masompa. Pak mata suemi itu na sompa. Jadi mangolok ko niro yan nato namay ganana to lima selfie nato namay seta-seta nga chay pudang ada bayi ni mako to yan nato 5 selfie kumelo ilabo mata na set ya cuma kali nga baca ya to iya nato yatengi masampajang okoro tapi angka baca makan jalan da aga apa surah wasyams wal laili kulon subra bil falak kulon subra binas ya kota bacamu ya pai kumelo ilabo mata na set maka to pandita pada wai bosie dalle mudena petu apa surah wasyams wal laili kulon surah bil falaq kulon surah binas ya ko wasyams surah ke-91 ya ko wal lail surah ke-92 kulon surah bil falaq kulon surah binas mana teruntuk ya ko dia tu leruntuk capak na bana korang yang tabuka teruntuk nih itu kuncinya apa mau surah ya ko dia tak apalah yang ngaji ki komelabu mata nase makanya di situ dilarang sholat tapi tatutu pintu tak tatutu jendela tak supaya jangan tambah jingi amakiro termasuk jangan memotong kuku di dalam kamar aja tato bak kilala kamar apa itu jin kan kuku mapelah
Yana tu nami kata biasa den ule matindro ko kamarakna. Yana den nasu isaliwa den ule matindro ko ki kamarakna tu mapalla papena dina padahal jalan ngasewe mapalla pule lalang itu jin kuku. Oh jopo midi saya sama toba itok mi aga komani jadi nan resi sagi setan. Tapi dia toka kakak. Paling makanya tu komeki matoba sebenarnya komeki matoba itu ajenne ki jolo salah sigiling ngerti tu ko jumai ko tome matoba ki jolo napa lo cemme mestinya lo ki jolo cemme majenne sempurna napa matoba supaya ia rokan ukui lega polo ko watakale dalam keadaan suci dan tidak pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Iya, pami kata tu matoba memang iyo napa lo dio tak balik. Jadi ko matoba kaya tu matoba ya so sining atau kamis sih atau juma ya telu ngese. Jadi ko matoba kinapa di ko matoba ipamula tawi. Pak jalo napa datu lima napa macicingi napa nak lima napa lo kindo lima. Dia nak netela soli ko ya tu napake. Termasuk pano dia nak nai pano. Ko yang penting makiro pak jalo datu lima macicingi nak lima napa lo kindo lima. Makotoro matu kiri ya. Tapahani. Napa ini Nule 500 di meter kanukuna na tampak napa itu. Kecuali kayak bercukur makelu makanya ko rabai. Saya dapat di kitab hikmah itu. Ya kong kanana baru jaji makanya tu kopure bunga itapa uluana 7 hari kelahiran dipotong rambut. Nanti matok mama keluki rutinkan setiap hari Rabu selama 40 Rabu. Iya. Soraba maka dia kalau kita penjelasan atau pandita ya kau angka anak maka lu araba maka dia akan bisa menjadi ulama fikih orang ahli di bidang hukum ya lengi kecerdasan yufaqihu fiddin pahangi agama ya jadi soraba tapi di tomato aja nah lama nih anak iya itu yang kongkana masih kalau mau apa itu bagus hari Rabu. Jadi kemudian saya kembali tadi siaga mana macam ramah kak jolo-jolo. Iya. Jadi kota makiona yaro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina alaita naruta beresa lagi wa ala ibadillahi sholihin supaya yaro malaikat pamaseven kau kilala boleh emun riokoro jin itu diusir keluar. Nah sabak deni beresa lagi. Itu akan keluar. Ayana tu nama tanda yonri boleh. Ya nang kata utama bolana de na dari salam. Magi ni baca kul Allahu, kai tambai kul Allahu. Suruh nak kata baca kul Allahu katallu. Namo cicang jadi to, tapi makanya kok katallu supaya magai. Madecing ni bali bolata macam ne. Tanne di bawang na pakai daleki ko Allah taala. Ya ki baca kul Allahu katallu itu nak dapat makan ni korak bolamu tungka mutamai. Pak ko to me baca 30 gesok na patamaran na. Dia tersalai bola. Ya naro nih baca kulu Allah wa katallu pak itu setara dengan menghatamkan Al-Quran 1 kali. Makiro. Jadi ya naro baca. Jadi kota maki kaya ronana takama dari macule. Ya tona tu ampai di kitabnya Imam Sarmuji maka dia to matot tadi lo pemali tapi enggak kok kita dalam kitab Ta'limut Ta'lim di Imam Sarmuji dia nawat di masering ko boleh ko ni. Iya. Kalau di masa rewan yang kata tu tahu liwat repana wani pinasari. Napi liwat masa rikuan ni aja. Magai, iya na tupa de malaikat rahmat te kilalan na boleh. Iya na tu tomo tadi lo maka dia ko musti masari ko aja masari lo saliwang. Sari lo lalasisan ni. Mo pasipulong. Elepi mo beng. Usaha katir ro poe aja nak banyo ko boleh. Karopo apa non rigid tu. Care-carewe ko igatung isaliwa ko pure sesa aja nak beni. Oko itu nama dari yang katau nakan napat diaro na langsung mati itu jin pakaian. Mega apa tu baineta tetep papirewe na sesa. Apa bani sesana? Iya. Nang kabayin itu 5 sesa arewe ngapa tolasisan. Sakadaga mana repan. Pak Rewen pinasasa iya lo tomato tadi lo macalada mapaguru asasa ko maele murako iwi
sebelum lemah pulun nih nasabaya na pura sara mamula ni jingin masuk lah kada aja na macake papake mo na pamuala nasabachi ko na tamay jina payala yana tu nakadai pemali tu ko mangaribi pinipulo sa sae makadai pemali batungan na demo madosa ko mujamay tapi angka tu pangarun na mato makiro masariwan nyo ko boleh pemali nasaba napasoy malaika pamasewe madodo dale makiro ide na salah itu na pagurungi angka mana nangka ko kita termasuk Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim angka kung kato makadadega dalele na dito na runtuy itu pe nasabaya ro tomatot taniolo ulama non rima guru yero ulama eriolo wali non rima guru iya idio ko man YouTube guru na pil YouTube kita na pil Facebook iya tanya na irsyadul ibad na pake tanya na riyadus solihin aga ka TikTok iya man yon rotona dega aga sakara aga ka kenri pamulan na kenri capa nah ini penting saya sampaikan Pak supaya ini tetap dijaga jadi aja tak ada bida ya deh angka memang tuh dasarnya angka pada mi tu andrewe na tengi na bita tatala tala angka nandre ko si di tak den na anda ala ya ro magi okko kamero baraka makiro maga je kong kagaga yala pada pagkay sa chidi idi na bawa ko yala mana ni tawe na dito limon romajanya may kadala iya bawa itola makko matito sito kan nandre iya na rotala dasar maka po ti kate ko lay peste mala nandre makay kana panasisa makay ka de nandre manang dito na ko to penrang de cede na tala jolo matu pitat tambah aja tamasiri matama daripada mun bawa ala ditatalus saji si tangga minanre nasilakan yung kuyawana ganda tuh Pak bayangkan ko si sabutaw na tasi saji berarti di 7 kilo lagi 70 kilo lagi ya kumakumanang yung rotay Pak na 200 juta penduduk na Indonesia lagi berarti lagi 70 tahun itu caca nama ini gala dia na perhitung kami tahu ya jadi aja kadang kita kelewatan makoy mati pa kalinong yung budi makai gagaga yang didiga gunana malini guci maka raja tak 300 juta tak 200 juta dia tuh nak bisa panen di cere kristal gigi dia tuh kayak pakai makun raya Pak Mondolo mana wita lah dapur na makun raya sesa ya biasa panen kilala dapur ngitare makoka masumana nila yolo oki ruanta gue monro cere kristal mapamule madania kang kamar raja dia tuh kayak pakai ya moro cere kapok na tulina pakai sabo icere na la nanti lo pasay na tempele ang kami icere kristal dia nak dipake ya namanya kami cawa mereka kena tersinggung memang nih je pandem aku tuh pandem maka soli yo gimana ngasang hajianu na pasoro rekeng nasa 10 nilo si pandeke 20 nilo si pandek dito kan apa ke pili palastimonan re komeman rapai pili palastina na sola ng tolay hadiarinso ina iya mo makalo dega kan apa ke degere makalilan ito makalilan kita robawa padahal 40 so na 40 wanin na si dia gaga de ni pake itu kalau minta pertanggungjawaban di hari kemudian wajujui makoto tenang ka pakai tapatapulos so na deta pakai man rasa gitu ya kutana mana itu namo bapak-bapak deka mata pakai ibu patapulos so na makutan na to ya maperingan ramayan jadi sebenarnya dan itu akan kalah menjadi saksi okon itu ampai tau pandritata nasuruh ki maka dekongka pakai baru yali langsung pakai masam pajang supaya kalah bisa menjadi saksi tak pakai masam pajang aja nih yang muro dastar itu 5 igalulu ya mati pakai masusubolo ya mati pakai mak bajabale mati pakai mak bisa panen mati pakai masam pajang asa maripa jesa di ustasi pasang mama ni mak ide gaga engkau malada mali salisapa maka soli na pake lo malepa sana pro malepa na lepi na pak diring salisapa kat dikan na pake masam paja perlu sampai ja sunna na pakajagi salisapa na sampai ja perlu ya kat dikan nge no na may gare sigilingan kini lo ki malepa ya muro kat dikan nge tapake
ki masam pajaparan lu tapake rumah balo ya Pak Waji. Nama-nama gare. Jadi ini banyak hal yang memang harus diperbaiki, Pak. Jadi rona pasangan aja tak sering aku bolata kawan ini. Kemudian yang kedua, jangan biarkan tempat air kosong. Ya kau pakai ki bempai ro pakai bempa pakai, jangan biarkan itu kosong. Ya tu kunri dale. Ya kau waju-waju pure pakai, namanya mo ki sesak maka namanya sesak kami mau pakai pemang. Tapi memi sesak, ina ro ya lulu ka biasana aja lalu. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Iya. Kata biasa tahu naludu wajujuna nasibana tujuh malulu kami bisa sak bajai. Aja. Apalagi matangangi pakai wajujunya lulukan. Ka biasa begitu. Iya, HP kabur lah ya lulukan makoy. Kacamata ya lulukan. Oh, itu menolak rezeki 40 hari. Itu ada di kitabnya Imam Sarujid. Iya na tu nak kena teman-teman tadi lo pemali demo berdosa kok. Jamai nasabaya ko maka de pemali tidak berdosa, cuma mempengaruhi kehidupan dunia. Nasaba dale na kunrui. Iya, yang kepala ko balu-balu na patapulo sona na tola dale tu na simulat-tulat di. Aja tak kena iya na tu na kan nasa iya balu-balu ka watu na pamulana sa makamoy ka pangali. Magi dong pula taray na din na magay pamali nulay diyan kataw sireti ka tapatawi sinasalahkan. Nalay na salah-salah. Iya, asa pura memang iya ang kayano karwarawi balu-balu ko inulay diyan na macam-macam. Tahu ba kun? Iya, hindi itaw na salahkan. Padahal alay na malanggar. Yan na makira eh. Palay ko onra balu-balu kang aja ni tari ropo ko tilala panon rijing. Apa iya ko tau makanja to mapacing atin na maga. Si kone matot, kami matot makada macam ni manyama sa dingo korolo mabalanca. Mako nasaba di gaga jingo koro ganggu ite ko lawi na itu jing itu 5 ko itu si pana. Iya. Ini penting saya sampaikan supaya tapahin kada oh makiro pe arana larangan-larangan na tawi biasa. Iya mero ko makade biasa istilah teman-teman iya ko to 5 kito nomo dia mulai ngita deceng dan isemi mana tapatapulo to so na dali mo tatola gitu. Kemudian makade nabita la taj'al buyutakum maqabir nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an was shalah aja mung pancajiki buruk longi bolam unriwi masampaja si mama ngaji nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an was shalah paterangi bolamu alengi cahaya bolamu dengan bacaan Al-Quran. Mereka tahu salah paham maka dia dikira Al-Quran nasangi maka dia gatui kaligrafi. Orang tona nagatu mana mau kikorang dia enggak bisa baca. Dia nama dia tidak masalah tapi paling tidak ngaji ki. Nah, ya narona maka dia ngaji ya benar kudu Allah ta baca kota mah kita. Iya. Kemudian perbanyak mengamalkan surah Al-Insyirah, Alam Nasrah. Kalau kau usaha-usaha pajoka perbanyak membaca Alam Nasrah. Kanja na situngan na boleh ko jaji mako ireking siaga total na pembangunannya dari awal sampai akhir. Napatapasu 2,5%. Iya, jadi misalnya maka ada 500 juta, tapasu ni 2,5% okoro, aja tak kada sakka akadaki untuk papas salama. Apa ya ko rumah pribadi itu dia sakka na. Ipasumi jolo sakka na dia na pakai mak bangun kecuali biasa waktu na tapake mak bangun dia dapat sakka na tapasui pacapuran. Nama kiro ya kan rumah pribadi itu dia kata sakka na pak tomri bolatan na mo siratu atau tomri dia to ka sakka dia sakka na bola pribadi itu kecuali pakai mengusaha mak buka ki toko ilalang mak balu-balu kan na to sakka yo buku yunroi mi de pada mi auto pribadi tapi auto pribadi to nga dia na to mapasila foto pada bu amas pakai ya perhiasan ipakai deh maka namanya hapus nasi tengah kilo nama 5 kilo kau nak dante mo itu kasakkan kakama tau penran karante na 5 kilo dia kan sakka di yang penting tak pakai sesuai yang ko me pilo botingin apa ipake wade mancagi aset dia tu nasabak metangi itarona na ipakai na ya sange perhiasannya madake mereka apa aja itu tahu lawan na pak diri calon na pakai itu nak kau penranya deh. Jadi ya lawangnya dia itu nak nesak aku perhiasan deh kecuali ya lawangnya yeli tapi ini akan memang ya aset maka dia kau masoli matu lawangnya mereka balu ya itu aset atau dipakai mengusaha itu kan namanya sekka itu tasisa sita ngipasu 2,5%. Iya.
O mapabareki pulen na asale bersina talemaning gaji na karyawan isin parukusan na mapacipi keluarkan 2,5%. Magampang reki. Kada maji to mampasusah kana kamu pasti dak ustaz saya makuye. De tulle misang dale tata tambah atau de ko tanya sekka. De tulle. Ya ko pasti dak kami de tisang kada menre kada dale ko tau de. Ta coba ni gare makam jasa ka ya tau misana si di juta. Tareke kita pe mana menre 2 juta berarti 100% dale ta menre. Ya ko pasti dak kali na cocok. Apa ini minonri meki pasu me ka seke-seke kita pasu cede. Tama kiro, yo ko sakka de kaga yasap ko ngalatan to makana 2,5. Selesai. Dino ditawari. Jadi ya ko meki misang dale ta menre enang ka tau makam jasa ka kada tahun 2 juta sakka ku ya tau 5 juta berarti 300%, ni 300% dale ta menre. Pak mega tau mega gagana mega tu indran na. Ini tu ang pay indran ni deni sakka ki. Makiro patan ni pun na. Itu paham ya. Jadi iya tu agama yang makanya reken na pak mega tau makanan menre dale ku madari mega misusana. Pak mega tu indran na. Iyo pokok sakaka mapaci. Jadi makiro itu nak ada sakka wakka dega gatau mapasu sakka denenre orang perana. Ya ko sekke rekka. Cewek kami matu jadi ya moro jolo imon ribi pasti dakah. Ya nasu nasakka tata pakaja kire kenero. Ya nasu nya tu salama ni. Ya tu pasti dakah pa tambah-tambah mani. Ya moro sakka jolo tata pakaja ki. Paning itawe 5% apa galu tadahu anu kwe galu lede yung kosoki 5%. Tatimba manis ya ke kilo. Pak mega tu je tu patimba na kurangi ang kasesa. Pokoro kampo kumako sesa dito nano ko penta. Tatimbangin ang pati sa kadose ko. Napaso 5% na magampang mo tireke. Kabasnas, tabawelo basnas. Atau kung kakaluarga ta makrawing kamalada kasi malada buti na madari din na lolongang yan aro tali. Tabantoy. Apa iya nama kanja mo sakka na tayo pa de na masulang agagana na po ngalatala jagayang iya mito ko de tapasi sakka na yan kana to pasi nga aga balao na to ampay madari balao latu pipitawin na pagili na chapuri makana bagay yan si kuya tunan ri balao na de pasi sakka na iwatu na natana na sangan nanutan itu po pasalamay po si sana na dupa de na kalang kalina de na kaningaray ko ngalatala palay ko na parikanto ni Bayneme di pa tumaso ayo ko na paidompe galo na bapa na bajay ni galo na bapa na ako magpada rosit apa galo na ma na jadi lelean ni matutu makun raya sesa ada rima raja wa kuiloy na pura natama kanto na marajing tapi ko miti kimiki mite makun raya na kui kasalahan na kadua misi tau ya ko malapay tau nangakui kesalahan na tu na po rin malapa pa tadampo ni kakasih pa iya tu mengaku ako tu dati ako po rin itu dia na may mengaku asal laparan itu ba na mengaku makun rin salah kemudian saya juga wasiatkan makada jangan tinggalkan itu di makun reye mestinya kan begini kita punya di dalam kamar itu juga tempat sholat khusus ya semihrab aki-waki kanjala datu komalo sagina ginamoy kamarae pokoro alaki sujadang tataruh koro tapat tatai nampak tertutup ditutup supaya tidak kelihatan kalau ini kumiki masang pajang hukumnya rotama selalu masuk di situ sholat sunnah situ masuk magai barakahnya itu doa mudah dijabah aja tuh kali telete makai gak tahu kumi masang pajak kudin aku berdiri dalam hati lalu aku sadar kamar aku sadar kamar aku sadar kalau aku mau rina WC aku ketemu lari sini aku sadar neros bang desa kada kini rimi masang pajak padahal WC nak ibu 50 juta non rimi jambang maka suli ongkosok na non rimi membuang kotoran tapi dia gagal non rimi berdua-duaan dengan Allah mestinya ke onroto tataruh taki dua hanya berhadapan langsung dengan Allah supaya ibadah mudah diijabah doa-doa itu pokok kung ka masalah tataman niyo ako rumilodo tapi itu ko pandong apa matanga proses na pa itu pandongan hindi na langsung nilaporo na pinachata malaikat palagi ko yung hadis ay makadaso kami si tinilaporo manrasa macan ring ilakit tas satu de patu nilaporo gang kakamis din sa hatubot tinade panatalaporo to dito manoko na magigit ko ngini na tarimi pandongan kumakan ni malaikat na de pa di ulaporo ikami si kulo malaporo ina to na makay katong milo so sini milo sa peda salasa milo motor araba milo auto mapad di ulo malaikat kada itu milo ande pa ulaporo na barubas si ina to ampay makaja ko to masampaya sunna ya ko sampajan si pa bicara langsung isi ko Allah taala o ko ni suju pacapurang ilo kong kagaga itu tembus
sebab nabi tamakada unronna atay si babo pun nama cawe ya ko sujud aja tapala-palang ya kung lakay tapajo kamaga lakay ta masalah o kun yero milodo ini tuh gunanya sampajangi komunikasi langsung apa itu malaikat kami si pinalapor ada malaikat sabar aku sama dia pula lapor iyo pokok sampajangi tanya urusan na malaikat maka na malaikat iko na si urus si bapungmu nah yan na to ampe ko sampaja langsung iko sujud ki atau hati na tapake kung kasusata tapi tapakanya kiti bate tak milodo pa mega tutu salah-salah bate na milodo sujud na suwi pun kajero lakay ko pajo kala data pun rong nga boleh aja nakajok-kajok kan akan nasaro lakay na pa ini mato makanya nakajok-kajok ka pakanya-kanya ki bate tak milodo salah-salah kamay kata itu biasa na sengaja tali taruh-taruh tapo kudu boleh sapi baitullah salah-salah itu padongan iya na boleh na umrah maka di malakul maut angatan no boleh no karawai baitullah ini akadaki epot talenga dale na wadinga siara ini ki buruk na nabita si Masjidil Haram aja tak kena aja tali taruh-taruh tak kudu boleh sapi iya na boleh mati ini sama ada nama to makada jadi makanya ki di ikut pemilodo atau pakanya-kanya ki juga ada itu kan salah-salah nah, jadi doa itu langsung tapi toati na tapake ko lalasang pajang aja ni pala-palang iya toati na pake ko lalang natita na sabade na rusak sampajangi ko kita lalang ngati ya ko pala-palang yan kataw pandri tamaka na din na cocok iya jadi makiro iya aja na kung isang pajangi aja na talo kasandro-sandro magkutanang ko sa Andre palagi kung kataw biasa makanya na usap pa po ima kang kamugi po ima apa dia ubarani mami pak karena imam itu diutus memang khusus di kampung pangulo na matutu kampung imat tayo di ustasi mapa paling nga cica si tangkong katoy imat tak malak data jagay maka gitu neti mang jama-jama mate pak mate pinapagkatulan ya ko kapala desa na pesito majaba maka di mesil ya ko imat dia ni lo maju kasi dia isoro ciasi pa maka jama na mapamulay taw madang ay alin naman mo pamega tuto ko mapamadang Sandro Minoli nanya ko Sandro tu talu minatapu ya ko tanya gesa-gesan anak wali wariala ini tu talue ana ini gare nanya itu magi na malas sama ko na sa iya gesa-gesan ari makadai anak wali mula sa iko palay ko tong madang soro-soro tu jo tangnay mako na sa ing kaji na tajang ni kana Sandro makoro lo ni tato macanderi na sa anak na natajam maka di tahu nasa tak dampang ibu Sandro deba tu na pura mabay ni tega kan jadi pui matoli nesan maka dia ko tahu mada makoy macam surayasi iya ko masih say denu lekedo-kedo pada ko pusay bacakan surat Baraah iya ko surayasi nila dai madai baca paringkalingan iya ko surat Baraah dia na susah dai masau-saumi supaya ruhnya itu ditanamkan kemudian dicabut makiro iku baca ni surah yasin ya ko la sa pacapurang na mudah kang mate ya ko tania manci pamuray pamega to na sayo baca yasin mati matu tanya pak bunuh to ya to surah yasin nih itu penting saya sampaikan makanya aja tapake imat tak milau doang alin atas surah pa pasti masuk aja mega to tanya to masuk aja 05 baca dong iya iku mabaca pu imat toli mabaca mo jeta ko di baca mo pa baca do salama baca do wariala iya ko baca do wariala pak doang lo ko tau matewe maka dani gan ustaz di manibawa maka daki sininna indo ambo ku mate dua ni indo ambo ku nania sininna para leluhurku sininna tau mateku macam mana itu nenek talayase aja tak ada jamanang pusat tu puimang iya pamega tu to nasa baca do wariala ni gan nasa jamanang pusat di mana ni kan itu makanya itapu ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa khususan ila iya tu dua tu bahasana angka makada ila ruhi angka makada ila arwah ya ko makada arwah berarti tomate ya ko makada ila ruh wa ditau tuo nah paham ya jadi ya ko makada ila ruh namo tuo wa ditu kiringang ya ko makada ila arwahi berarti tomate ya tu maka makadaki alam arwah maka ada tu ke ya kau tahu mati kiri empat ya bacaan ni bacain kolong surat bil pala kolong surat binas kullallahu napa ayat kursi napa tilodong salama selesai ya kau baca doa salama tatana ini dalam rangka aga syukuran pindah rumah tilodong ngi salama kamu ribolana ya kau oto malioto baru tilodong ngi napaki oto na salama
Makom itu baca doa salama bahaya ko din lisan. Aja ka mang kanilaw milaw ito na sa peda nilawan. Hindi baca dato mate makoto, wariala makoto. Aja ka makarba baca nagandrusu makara maleka ini gaji tumbawa. Di pamupodangi makara ni gaji antara ko. Jadi mesti aku tanan niga sana. Napi pasya cura. Makanya ko baca doa wariala kedua orang tua dan para leluhur. Ya ku yawai anak-anak dan keturunanku. Aja na cik dini ya. Maka ada anakku, lakiku, betapun. Makanya Nabi itu berdoa anak-anak dan keturunanku. Jadi nailaw doang ngilayaw. Supaya dia na beta. Dito ka di apo ta beta. Tapi ang kedua telu kita lo baca maka dia tu anak-anak dia na mabela puluh kusipa na ambon. Ya kumakiro watu tanana tulinan na kita matot tanamona tamatunan na kitoki. Maka bahala itu napasiwala ko nga latala din napasilinarang iya ko makanjami bati tamatumali lo ko tomatotta makanjam ahlata lo ko tomatotta napakalag dito ki anak makuti makana mapi anak tustas diwa koro ko ambo ko indo ko mapi na kung kay kudangin na madariri ka bicarana makunray no rito bayne iya ko makabila kay may kapasuran nakakanga jo laka ko di pa namati lampu laca jo lo tali jadi le pantatu to may gato bicarana anak na to kulesuro iya Maloko itu. Yan ang kamakunray laikat biyo ko lakay na napay po bapasok kakanga jo lakak kupat dia ngilampu lah ca itanga dega. May gabicaran anak nito matukong ka. Makutiha. Iya to situ ko matangay mabicara 5 tahun ni demo pa bisa mabicara itu makarani amma apa itu cakar du ya. Makutiha. Yan na cakarudo na berhubungan na takomunro itu metta na pa bicara bijaya itu yan na to nasuray na kita majenne sebelum berhubungan makutiha ang kabatu bahaya pak na rekopure manipi berhubungan na tako berhubungan yan na to nakan may penyakit ayam alana isa-isa manukam peluk itu jadi makanya larangan aja ta berhubungan ko maliwasang ina sama makutu tu anak ta iya ko masolada ki pala satu mabatu topi. Makanya dalam kondisi karena itu ibadah. Jadi itu persiapan na memang makuti aja. Makanya dalam Islam ini luar biasa Pak. Di dalam ilmu-ilmu hikmah itu penting. Kemudian usahakan ni tapakan jaki pasidak kata usahakan ikong kana bola yun makoy minimal 7.000 setiap hari sedekah. Itu patolak. Kalau tau pandrita maka dapat 70 sabu kuya na usah cukup 7.000 aja na kurap itu sabu ta sedekah sesok saka ngiro sedekah subuh ya ko 10 sabu sesok napa tabawa gilo masigi tabawa gilo pantai suhang tabawa gilo ko tapos 10 ngiro setiap hari sedekah ki tanya kang ipatolak bala tanya kang ya ko detulay dos sabu na yang penting setiap subuh aja to sita pasi 10 nih maka setiap tanggal 1 100.000 si 100 sabu tapi cica misulang rogi ki pak ya malaika itu ya minilaw do ko masidaka ki ako dita sidaka din nilaw do ya ko tabi ni 100 sabu nilaw do ngi maka dai malaika ko pura nilaw do istirahat ki ulah tema pasi nilaw do iyo ko sosoki nilaw do yan na tunaka na dita amal kami na napuji po ngala taala iya man nanungang wa in qalla na mo cede yang penting mananung karena yang kau butuhkan doanya malaikat. Palai ko subuh, tanya subuh. Ya tamelo lo masige, masa baca subuh, asidakan ni atau oke masige eta sidakan. Karena Allah pokoknya tapatamay, napatato ka ngati, walay papasalama pun lino akhirat. Pakubali lo, maka gampang aja nama Allahumma sholli ala sayyidina. Makalanda mana kali ko. Iya. Ya langsung bawan nah. Kan kayasan niat karena Allah, tapi ada doa, aga doa ta masidakah. Iloloni pun wali papakai untuk papa selama anak orang keluarga aku nino akhir selesai kembali aja na karena Allah Pak mega to jeto masumba ya posi di juta sana na pertama ya ko 5 sabu karena Allah maka nasim ko na balukang po Allah taala ya ko 5 sabu di na po Allah taala na pinangkurang ya ko si rati sa buali jadi tapi dito nakato pengranya di jadi
Kita di dalam tasawuf itu diajarkan betul kok. Mana saja karena Allah mau pakai ko 5 sabu 10 sabu dapat ko 1 juta sabu pertama. Mestinya itu 1 juta karena Allah ya ko 5 sabu sabu pertama. Kadang kala sikit 5 sabu bila dere. Iya ko 5 sabu karena Allah pakai runtukan. Dito na ka to benrang di. Si Jana lebih macam ramai. Kemudian saya wasiatkan tapakannya kia siya mama kata aja tasin salah apalagi ini kan bulan Syawal sesudah lebaran yang kata amalan aku puasa sunnah tentu nikah apa puasa sunnah tak tapi ya ya deba oh iya pasang ibu iya ko sawali namo tu puasa kala mani jangan tanya kang puasa sawal puasa kala pasal puasa perlu macio to itu puasa sawal tak. Nah sebab maka kami hadesa berpuasa 6 hari di bulan Syawal mapuasa anang ngasona o ko ulas sawal jadi namo mapuasa kaba ki ko kumi ulas sawal nadapi anang ngasona itu sudah terpenuhi tapahan nih itu ulama Syafi'iyah itu mazhab Syafi'i itu jumhur ulama sudah mengatakan aja banda tanyakan puasa sawal tanya kapan di puasa kala kecuali laki-laki nasabah itu kan puasa kala nak apa pada itu nak kena lampu merah nih maka dah wena puasa sunnah mau cocok ni dia marigaga ya kau dia tajamai roh ini tapi maka dia nabita siapa yang berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal itu seakan-akan berpuasa 1 tahun. Nih kata salah paham. Nasa ngiron nang yasona pada ko si tawngi tania. Ramalangi tambay an nang yasona magay nasaba tasidi puasa 10 tu nilai na. Maka de ya manja bil hasanati palawa asram salihah. Ya ko pigo ko cini de cini kali 10. Makanya 30 hari puasa Ramadan kali 10 mancanya 300 anna ngasona ulas sawali kali 10 anna pulona na 300 anna pulona asola lan si tawngi makiro tapahan nih maka ada 20 apa nih asera puasa kustas itu naramala din na 30 yan na to nang katapan di tapahan desa makada iya ko kurangi puasa aja na to manre na to lepa itu terhitung 1 hari puasa makanya ko Idul Adha deto manre na to lepa nah sebab kita sebenarnya puasa 8 9 10 Zulhijjah ya kok ganai puasa manreki na polo malepa karena tidak makan sebelum lebaran itu dihitung 1 hari puasa menurut ulama hadis tapi ya kok ulama fikih selamanya Idul Fitri makan dulu baru pergi lebaran Idul Adha disunnahkan tidak makan kemudian lebaran makiro tapi kalau ulama hadis tidak sebab makan tidak makan itu setara dengan 1 puasa tapi aja tak puasa makan lu boleh ki malepa Andre nih itu terhitung 1 hari. Tapahan ini sego ni rokapa. Menyaman ya video itu dan minta kena tambah. Nanti 10 di sini. Maka kemudian penutup saya ingin sampaikan karena tadi saya diminta baca doa. Bapak Ibu sekalian, penting sampaikan ini apa agak-agak kan ini bulan Syawal. Tausa kami angka kamamong pabosi tadapi kubosi ulang ngapa bulan April ini bulan Naisan kata Rasulullah pati malan sungi way pole langi aja na ko capa na singetal sapaki bakoro atau ember yang besar ya kode na baru pura kita pakai tabukui kantong plastik na patapati malansung pole langi tadoangi roe agi bacangi suratul Fatihah surah Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas Al-Kafirun ayat kursi akapitu puluh manang ibaca aga gunana yanang katau pakai pura bay na nadega wijana suri minum ya pitung ngesok setiap pagi dan sore insya Allah dikasih isyarat langsung itu ya kunita ya lena matampu na patat deng berarti demi metoga ke keturunan tapi ya kuna polei anak bicu nite ko anak arwane polei suri piara anak arwane na piyale keturunan ya kuna ite ya lena manipi rendring anak makunrai suri piara anak makunrai na piyale keturunan kecuali manipinya tampu atau menggendong anak kemudian hilang berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan
Ya ko angka lasatta modot toro ipusato detis sang macane ni makbura detis sang kadaga paburana tinung iya wa epitung ngeso setiap maghrib namo sitago si bawa subuh si bawa sore atau malam dengan pagi namo sitago mitino itu akan diberi petunjuk layalengi tulalan nipi maka dia wadi murai lasamu atau apa wadi mupaki itu ya kung kataw ang kaingrana denu lewajai angka sampajan ni ulang iasa sampajan sunna utaka Tasuroy masampajan mo kulang ulas sawal to bibawang. Jadi puasanya puasa sunnah Syawal, puasa sunnah angka to sampajanna. Sampajanna ulas sawal asana salat sunnah utaka arwa rakanna. Tak don rakaci di bersalam tapi kulallahu baca pengupuna. Akka 15 si rakannya. Itu dikerjakan selama 8 rakaat selama bulan Syawal. Ya kode tulay namo cicam isi minggu. Ya kode tulay namo cicam ni. Tapi ia sampajangi kota Jamai apa padilana. Nomor sidi kong kain rata insyaallah itu akan terlunasi. Yang kedua iya kong kalasatta detis sanyaga Pak Burana ini juga. Kemudian yang ketiga ya kong katau denis sama bicara suruh amalkan ini. Kemudian yang keempat ini sholat sunnah utaka ya kong katau melolos sompa tasuri jamai anak pajuka insyaallah berhasil kok asaparan. Itu kuncinya. Ini namanya sholat sunnah utaka. Jadi itu sholat sunnah di bulan Syawal. Itu ada di kitabnya si Abdul Qadir Jilani. Saya kira ya no pangolong ng Bapak Ibu sekalian mamagi-magi na pabarakay po Allah Ta'ala.